chỉ bay vek ule kan content masalama khan kan talan to angin women reservation bill chu lok sabha apas ani nuwa nimin september ni somni pakhat sang ni somni pathum khan rajya sabha a po soi ho ani nuwa daudal tu omlova pas alo ni vele ta a eti hi chuan ti tur tul ang te ti ani nuwa dan alo ni to anga mei chia te tan politics a kol a eng le zual don ti na ani Mizoram hian MLA seat somli kan nei meka za somthum pathum 33% hi meichetan reserve lonita se alo bera seat som pathum hi meichetan ho alo ni dona he bill hi dan anga man ani huna chuan Mizoram rawrel na in pui assembly house a hian meiche MLA som pathum vel zet kan nei chho ve zel to don ti na ani delimitation nei ani a MLC thi tun aya ti claim ani emo ti tam ani point za somthum pathum 33% kha nei chetan hausak zel ani to dona wangin mei che MLA kan nei chho zel don ti na ani to ani tuna hian kan ro rel na in pui assembly house a hian mei che MLA kan nei mi lawa Trump masa congress hun lai khan vanal ompui chong thu kha by election atanga thlan tlin ani kha mei che MLA kan nei nun ber alo ni ta a Mizoram hian mei chia te hian politics a mun an chang tam lo khop maya kumsang ha zakwa somriat pasari in thana MNF triketa thlan tlin pilal limpui le kumsang ni som palia congress triketa by election thlan tlin vanal ompui chong thu te chu minister din mun chel thei om chun an lani Mizo district council ma sabera khan pilzi ki sailo kha tangrual khan an nominate chu Mizo Trump dota khan pi Maria Mingliani president Mizo meche tangrual kha nominate ani vele a union territory kan ni nuwa MLA general election kan nei masak ber April ni som pariat sang ha zakwa somsari patnia khan tu party ma in meichia an candidate lova independent ero chuan patni andinga amaro chu antling lo ve ve a Mizo union sarkar khan pisap toni kha ruat sitin anom tira meiche MLA masaber anita a MLA in thlan pui voi ni na sangkha zakwa somsari pariat mei ni som pasari le ni som ni a neya khan PC triketin serchi biala tangin pithan moi thlantlin ani a ruat sit ni lo thlan pa ngaya meiche MLA masaber kan nei ani vele ta thung ani mase kha sarkar kha abuaya tharuk chia a sarkara kumsang ka zakwa somsari pakwa Aprila in thlan pui nei that ani le a chuta chuan PC trikata serchi biala tanga thlantlin pithan moi bok kha Aizol East constituency a thlantlin ani vele a PC bok an sarkar le a PC sarkar khan pike than siemi kha ruat sita anda a isap toni nuwa meiche ruat sit le masaber ni in PC sarkara khan meiche patni an omta ani in thlan pui voi lina chu April ni somni panga sangkha zakwa somriat palia nei ani le a congress an sarkara piro kungi chu ruat sita da alo ni vele ta a atra mero remna sai na wangin amang tluan talo state MLA in thlan pui masaber February ni ni sangkha zakwa somriat pasari anaya pilal limpui chu MNF triketa tlingin meiche minister masaber anita a chuta trangin sangni som pali khan trang turzau bial by electiona vanal ompui chong thu kan hmule ta ani tichuan Mizo district council hun lain MDC meiche pahni pilalji ki sai lo le pi Maria Mingliani te kan hmu a union territory UT kan ni hnu MLA kan nei thei hnuwa meiche MLA pisap toni ani hi ruat seat ani a pithan moi ani hi thlantlin elected ania pike than siami ani hi ruat seat ani le a piro kungi ruat seat ani le a pilal hlimpui thlantlin elected le vanal ompui chong thu thlantlin elected te chau hi district council kan ni atanga vo in thlenga Mizoram politics a meichia kan hmu thei te anni komin sang ni som ni pathum in thlan pui lo om tura hian vo in thlenga hriat thei china
ไม่ใช่กันดิเดตปัสสรีอันเจียงตัวไงเทอันนี้MNF lama tangin Aizol East Ruading Turin AMC Corporator nilai bilal ompui chu ti fel thok hat to ni in campaign po atran chho hial to asoi ani official taka puan ero ala nilava ZPM atangin Aizol South Ruading Turin AMC Corporator nilai tho beril van nei sangi tlaule lunglei I sading Turin pilarin puite chu ti chian ani to Congress lam hian official in lapuang lo ma se Minister Hlui Vanlal Ompui Chong Thu chu kolasi bial lama dintir an tum thu an ti chiang thokhat to nia soi ania hei ba ka hian lunglei sauta Miriam El Rang chal dintir an tum thu soi rik a ombok anni ba ka hian tikum bial lama independent din tumin chiatlang chul chuak larin moi a moi chuan ngor takin campaign anei meka Aizol not one lama lalpa chia lo intel khomin candidate turan puan to zinga lalruat feli hlon dau atelbok party sang in an candidate tur an lati chian fam kim lo awangin anni ba ka hian midang an la mai theya tuna hria thei china chuan pasari te hi chuan an chu nge yarin ani India ramro rel na insanga women reservation bill pass aloni ta ka chuan dan anga man hun alo thleng thuai dona chumi huna chuan tun anga MLC somli kan la nei zel ani chuan kan du emo du lo emo me chetan seat reserve angai ngei to dona in phan oma piangin party tinatangin meichia som rual z candidate nei zia angai to don ani hun hi akal chaka women reservation tepo tuna tanga kumnga kumruk nuwa man mai thei tura peifel man tum ani hetiang hi ani awangin ramro rel na insanga thutlak ni tura kan mizo meichia tepo anin tuai riam chho deuh angai to don ani atop na ta na ngai thatu te ne na zo du kanai chu ramro rel na insanga meichia te ta na si thau sakhi kan ram ta na tha kan ti em kan ro rel anoi pha nuai ang nge a phui sui pha sot kan rin in ngai dan han soi ve te ule